ni lam mover site chuan IAF kutaleng pui airport lan hi achani ti kan ron move don ni India state somni pariat omna kan rama hian commercial airport za somni pasari zinga state and kol omchun kan ni a tun thai session han thirila recarpeting atan khan vaibel cha somriat lai anda ani engpo chuni se loss kan nei bia chang sa ila lengpui airport and kol tu CAD hian tun nai kumsari chungin vaibel che za somli point nga khat alau ani helaya changa langchang chu khang hun lai khan deficit surplus anei lai po khanin airport ki thom chat ani lo zia le so ani lo zia chak takin alanga heng achanga alang chang ber chu e chom zo lo fa ang berani kan airport hi pi moderator te chuan helai changa langchang chu state sarkar tan phurit ani zia le en kol zo lo ani zia alang ani tin tuna hian pavement classification number 36 kan neya alat claim luat awang hian restriction kan nga zia te hi IAF in an enkol ani ngat chuanin e pi moderator security lam operation runway lights ILS le communication man ruate ai enkolanga terminal building le apron ero bizoram sarkarin enkol zuyang IAF in operation area venghimna atumanga terminal building ero store karin atumang hi enge lang chang kan ti chu joint user airfield concept ani chu enge tunlai ti leng wak oya thu soider enge dot airport hi an colony chuanin kan ta ni to lowang mizo ta ni to lowang te an ti khang lo oi pola lo chan chu e thil za tha takani henga changa lang chang chu enge kan man fu lo kan ti chuanin enge kan man fu lo kan ti chuanin in man trom kan ni na lai takha alang siang zo kan ni tit safety chungchang a hian IAF ina at ngai poimo chu for safety first mission always ti ni a hemi chang choyak kal anni awang hianin himna an ngai poimo ti chiang takin alang ani tin IAF in an lengpui hi an hlan achat na chu thai tharte kan thon chuak ve thei to anga tin cargo thon chuak kan buai fo na chin silchar kong an lokapyanga buai chin kan ni na te po kha adop ve to mana tin ram kan mangai ani chuanin enge heng tiang zong lengpui airport IAF ina hlan apoi za chungchang te po hi kan englawa chuanin 16 finance commissioner aron kal ngei po khanin ani po khanin IAF lengpui kuta kan hlan hi apoi za kan an shat khanin an lau ani chu wangin mizo te hi lau kan nei na satlu tu ka wang hian heng te po hi kan an khapani chu wang chuanin IAF kuta lengpui airport hlan hi achani ti kan ron kon tu ni kalome